Haka jingle kai ICC Women World Cup hapring ke Sri Lanka Persia ke South Africa. Haba phai shik na ke jingle kai gi thei lai kai jong ke South Africa gila khor ke nam cho din bagila la abat lim suk ya ke Sri Lanka leng ba ke DLS method da shipel weekend. Hak jingle kai Saudi Pro League hapring ke Al Fayha Persia ke Al Ittihad. Hak na ke jingle kai baro artli ken hun ki Iakhait da mar shigul hadu bukut ke jingle kai. Hak jingle kai Bundesliga hapring ke Union Berlin Persia ke Mönchengladbach. Aba phai shik na ke jingle kai ke Union Berlin kala khur ke nam job hadin bagalala aban pelim ya ke Mönchengladbach da lai la ka wei. Bad hak na ke jingle kai Udoki ulay ban tiap Argul nagbenta ke Union Berlin. Hak jingle kai League 1 hapring ke PSG Persia ke Strasbourg. Hak na ke jingle kai baro artli ken hun ki Iakhait da Mawlai gol hadu bukut ke jingle kai. Bad hak na ke jingle kai upani Cheli ulay ban tiap Argul nagbenta ke Strasbourg. Hak jingle kai Shillong Premier League hapring ke Mawlai Persia ke Nongrim Hills. Haba phai shik na ke jingle kai ke Mawlai kala khur ke nam job adin bagalala ban pelim suk ya ke Nongrim Hills da lai lanon. Baleng bang na ke jing job ke Mawlai kadang ne hak Kyrdan ke balai hak mi Iakhait poin hak ba ke yarengkat poin bat ke Shillong la jong da mar khat pra poin.